Ubuphelele Media. Ngizonibingelela babukeli okuphelele media. Namhlanje sinehono lokuxoxa nomholi ohlonishwayo emphakathini wakwaDukuduku ongumshumayeli webandla lakwaShembe laseBuhleni uMnumzane Mhlongo. Sihlanganisa umlando, ukholo nobuholi ukuze sicacise ngomlando wendawo yakwaDukuduku. Indawo ebalulekile ezweni lakwaZulu. Konke lokhu siyokwenza ngokuhlonipha unyazi lezulu, uNkulunkulu kaMhlongo, ngokukholelwa ukuthi umlando uqobo uzoveza iqiniso ngendlela etholakalayo, ngaphandle kokulwa noma ukugxeka abaholi bamanje, kodwa ukuze kuvulwe indlela yokuxoxisana, ukuqondana nokuthula phakathi kwazo zonke izinhlangothi. Ngiyakubingelela Mhlongo. Njengoba usubonile ey'nkundleni zokuxhumana kube lento evezwe isilo samandla indlulamithi ngoLwesihlanu msukwana kuthela amanzi emveni kwesilo ukuthi siphakamise uMnumzane Ncube ukuthi ebe yiso laso la eDukuduku. Emveni kwalokho kube sekubanjwa umhlangano abakhwanazi. Lo mhlangano ubuthanyelwe uLieutenant General Mkhwanazi oveza ukuthi uthunywe isilo ukuthi hlanganisa abakhwanazi sizothola ukuthula endaweni. Umbuzo wami uthi kunenhlangothi ezimbili njengamanje baba uMhlongo. Kunohlangothi lakwaMkhwanazi, kunohlangothi lakwaNcube. Siyacela ukuveza ukuthi ngoba usibizile siyathola ukuthi kukhona uhlangothi lwesithathu oluvelayo kule ndaba abantu abangalazi nathi esobe siqala ukuluza. Siyacela ukunike i-platform. Siyabonga. No, angibingelele msakazi. Ngibonge ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngiphefumule ngalolu daba egameni lomphakathi waseDukuduku ngokolwazi esinalo. Usethusile kakhulu umsakazi ukuzwa sesizwa enhlakeni zokuxhumana kuma-social media indaba zokuthi ungangezwe lakhe indlulamithi isifike esinqumeni isithatha isinqumo ngendaba yaseDukuduku. Okusethusile-ke asiphikisani kakhulu nesinqumo sendlulamithi ngokwesikhundla sendlulamithi umnikazi womhlabathi. Kodwa okusethusile ukuthi kunenhlaka ezikhona emphakathini ezithintakalayo kulolu daba ngokubuka ukuthi bekufanele mhlawumbe ngaphambi ukuthi indlulamithi ifike esinqumeni efike kusona zithinteke ekuhlale phansi ukuswana ukuze kungabi nemibuzo ekhona njengoba sesibona sokwenzeka abakhwanazi bekhombiswa ukuthi kukhona abangagculisekile ngakho ngendlela okwenzeke ngayo okubeka-ke ngokusobala ukuthi ukhona lapha okungahambisekanga khona kahle ekufike ngaphambi kokufika kulesi sinqumo. Siyabonga Mhlongo. Sacela ukubuza ukuthi njengoba usibizile khona umlando osiphathela wona ngalezi zeDukuduku. Ukhona msakazi. Kakhulu. Njengoba ukukhulumeka indaba yezeDukuduku esikuthola emlandweni esuxoxelwe abadala uthi umlando ngeDukuduku kuthe ngeminyaka ephambilini edlule emdala eqhelile ngeminyaka yokugcina ngo-1932 1933 ukuzungeza kokugcina kaMqalo wendlela ehamba umhlaba wonke njengoNkulunkulu ehamba eshumayela ivangeli wafika endaweni yaseDukuduku eyobonana nombuyazi owaye inyanga enkulu lapha endaweni yaphesha kwechweba. Kwabe sikuzwa abantu bakwaNcube unkiyankiya wayinduna yakwaNcube nayiDukuduku ukuthi kukhona isikhonzi kaNkulunkulu esifikile endaweni esiwumenzi wezinto eziwumenzi wezinto ezehlukile ngokwenjwayelo ngoba phela bekwaziwa beqala abantu bekumthandazo
nabantu abazinyanga kodwa lo kwakuthiwa isithunywa sikaNkulunkulu isikhonzi sikaNkulunkulu esenza izinto wafisa ke uNkiyankiya ukuya kusona waya inkosi umqalo wendlela kwasho ukuthi ngaleso sikhathi uya vele isimo izwe ledukuduku isizwe sasedukuduku sonke ngokuhlukana kwaso ngoba into egamayo uncube kodwa kwangesiyo uncube kuphela awuthinteka loludaba idukuduku sikhuluma ngendawo kusuka ngemfolozi kuze kuyophela ngehluhluwe yonke leyo ndawo yaphazamiseka ngesikhathi sobandlululo khathi ke umqalo wendlela efika la uncube yobika izwe wafika wabika uncube ukuthi sikhonzi kaNkulunkulu nginenkinga la ngiyiso lobukhosi ngiyinduna kodwa singesihlaselwe inkinga ukuthi siyakhishwa ezweni lethu lapha ke uShembe umqalo wendlela owathi khona impendulo yakhe kuncube njengenduna uNkiyankiya wathi usufike emva kwesikhathi induna yenkosi ngoba vele abelungu sebandikhipha ledudu kodwa ngoba suze wafika kimi kuyohamba khambe babuya abantu ngaleso sikhathi abantu bayakhishwa bahamba abantu baphuma baphinde abantu baqhubeka ukuphuma kwaleso sikhathi baphuma abantu bebebuya ke bekhishwa belungu abantu bekhishwa uhulumeni obandlulula belungu bekhishwa abantu babuye bekhishwa abantu bebuye kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwenzeka lento bese ngokukhishwa kwabantu kanjalo kwase kuthe ngokuqhubeka kweminyaka izakhamizi ezazakhelela indawo okuthinteka abantu bakwaNcube okuthinteka abantu bakwaManqele okuthinteka abantu bakaMsweli okuthinteka abantu bakaThethwayo kuzoba bathi abantu abantu bakaThethwayo bonke lemndini lezi inhlaka zahlangana amanye amadoda ayisithupha lamadoda ahamba emangalela ukuthi wona ezinkantolo efisa ukuthi abuyiselwe endaweni ababe bekhulele kuzona abazalelwe kuzona nababazithi izindawo zabazali babo zokhokho babo babe lokhu belihamba ke emsakazo lodaba belihamba ke ezinkantolo lodaba kuthe ngelinye ilanga belungiselela ukuye enkantolo babethi ke mabezwe enkantolo bezohlangana kuyo indawo yezodukuduku bangene ngokushoshomba bengene ngentubo ethile bangene bazohlanganisa umqondo ukuthi mazi basesemacaleni sizomisa kanjani sokhuluma kanjani ubani uzosikhulumela kwathi ngelinye ilanga ngokuhamba kwesikhathi bathi bezele edukuduku kwakunamakhehla amabili amadoda amabili ayisekhulile asemagengeni umuntu oyedwa engamawele okumhlayi nonyamazana babe ngamawele beumuntu oyedwa babe namadoda ngonyenda ukuthi kwasokuvela kuyihlathi la beze besidwela ukufika la bezoyigabelela intungu beyibazela ilokho imboko befika la bezogabelela ihlahla beyibazela inqoko beyidayisela beyiphilisa ngalokho wathi ngelinye ilanga bezohlangana abantu kwaqonda lamadoda la azohlangana la azoxoxisana ngodaba lokuyinkantolo ahlangana nalamakhehla kulamadoda la kwakunendoda kaMsweli kwakuthiwa uNkombane esanda kudlula nje la emhlabeni eyayisihlobo ngokuzalwa kulamakhehla asemagengeni eyayithi yona izalwa uMamgenge futhi ke beyathi meyibona lamadoda na ize kulomhlangano yasithi awubomalume ngabe sangishiya ngoba base bakhe emapheleni endaweni esemapheleni befika le ngokuzohlangana kusho ukuthi bathi mayibebona ukuthi ayi malume ngabe sashiya khona umhlalo esakubona le ngoba kusasa sizovuka siye enkantolo base behambisana nalamakhehla amakhehla afika ihlalela eceleni lapha ya bona bezohlangana into engenisa abantu basemagengeni lodaba abangene abantu basemagengeni odabeni lwasedukuduku babe ngesiza izakhamuzi zakhona kodwa ngilanga bezohlangana lamadoda lawo athi mayiqala umhlangano wawo kwaba nenye phakathi kwawo ethi madoda sakaqala ukuhlangana ukuhlela ukukhuluma nginombono enginawo othi engathi umbono noma ushuthi iphupho elithi uNkulunkulu ungivezela ukuthi noma ngiphupha ukuthi umuntu ozokwazi ukusikhipha ozokwazi ukusiweza kulengqinamba esikuyona umuntu osonta kwaShembe ngenkathi kuvela lo mbono lo kwaze ukuthi uMsweli lo uNkombane uhamba nalo malume wakhe lo malume wakhe
omgenge ovele uyinazaretha wasebethi awu kwaqonda ke bafethu manisho njalo ngoba nangu umgenge asisebenze naye simfake abe ingcenye yani yokusebenza indaba lokubusela abantu eDukuduku ukungena kamgenge ukuthi abe ingcenye kulolu daba umgenge ke esengenile ke base bethi bona ngokuvumelana baholwa umgenge umgenge ke wabahola ngoba ngokwephupho lomuyo wabo ukuthi bafanele baholwe umuntu oyiNazaretha wase bevuma ukuthi bevumelana ukuthi lezi ibonge ngithinta ukuthethwayo noManqele noMsweni ukuthi cha akasiholwe umgenge kubaholile bayihamba indlela ongangukuthi baze bayofika kumntwana waphinda ngene umntwana waphinda ngene bantu belithula udaba kuyena umntwana waphinda ngene ngoba vele waye ngokomsebenzi wakhe wayevele eundunankulu izinto ezazi noma wayezazi kodwa wayengakwazi ukungenelela ngoba wayedinga ukuthi ube nendlela eqondile ukuza ngenkathi befika kumntwana waphinda ngene ke wabemukela ngokuthi bese bebuza ukuthi ubani baholayo bakuveza la ukuthi umgengo baholayo umntwana waphinda ngene ke wabe ethatha amandla ngokusikhula sakhe njengondunankulu kaZulu ukuthi akangenelela lekelele ngoba kukhuna ngesizwe sabantu abamnyama kukhulu futhi ngamaZulu umntwana waphinda ngene ke wabe selekelela lamadoda asemagengeni omabili ngoba njengoba ngisho ayumuntu oyedwa ngamawele lamadoda ke abe sethatha udaba elihamba nabo labo odube nothethwayo noManqele noMsweni behamba balihamba lo daba kwase kucaka ukuthi hayi noma behamba isikhathi esiningi sokuhamba sokuhamba lamawele wabili ngoba kube zindle ukuthinta indaba zezimali imali ke into ebingeyihle engahlangani kalula laba kehla lihamba lolu daba ezethintana nomntwana waphinda ngene abuya ayesilweni uMdlokombane athinta nomntwana waphinda ngene abuya esilweni uMdlokombane njalo lokho beyixhumana nalezi inhlaka manje njalo bethinta nodaba umntwana waphinda ngene wazi wathatha isinqumo sokuwathengela abameli icala lapho elathethwa khona lathethwa enkantolo yaseMkhuze no ngaqhubeka enkantolo yaseMkhuze lapho okwaphuma khona isinqumo seseka ukuthi abantu mababuyiselwe endaweni yabo okwa inkantolo ke eyakhipha iawadi encwadi ayithatha lamakhehla labameli bayimukisa kumntwana okwaphinda ngene njengomuntu bathi ayithengelela lamadodana akhe ngene abameli labameli ke umntwana ophinda ngene office lakhe wasekhipha incwadi ile ncwadi wasekhipha incwadi ebhalwa uyena ophinda wayifaka isidingo sakhe ephuma enkantolo wayifaka nesicelo somnyango wakhe wasenika lamakhathola ke nina amadoda sokuyinina eniyiso lapha ya longenisa abantu ukubuyisela abantu kuphi eDukuduku uma umuntu engene eDukuduku kukhona into ezofuna wakhe eDukuduku nomnika lencwadi emnika igunya lokuthi uyisakhamuzi saseDukuduku futhi ungene eDukuduku ngokusemthethweni ngokweyinkantolo ngoba leso sizathu ke lamadoda ngisacela ukuphinda ukuphazamisa leyo ncwadi yaphelela kwani kumgenge incwadi ibizwa unyamazana mgenge okwakuyena wayihola leli thimba so yaphelela kuyo leyo ncwadi akukho lapho singayithola khona sikuphi njengamanje ikhona ikimi ikuyo ncwadi baba bengakwazi ukuthi bayibone noma khona boyifihle khona uma kunesidingo sokuthi bayibone ingayikhipha ayisiyimfihlo ngayikhipha sicela usikhombise ngikhuluma nganansi incwadi msakazi ukuthi kuna ngibe ngaboni kahle ngoba ibhalwe ngesandla sokuhlanganisa ngibe ngayiboni kahle kodwa khona ibhaliwe ukuthi ibiza unyamazana mgenge o-ID number yakhe ibhalwe yonke ibhala ama details akhe lencwadi ya inestembu sasenkantolo nestembu sase office likandunankulu kaZulu waphinda ngene okay akunake no singaqhubeka siyabona bucina usaqhubeka emveni kokuthola incwadi uthi umgenge abasebenza nevaka lakho
emva kokuthola unyamazana incwadi bize bona lamadoda lawa aye kuyiwona eyizakhamuzi zala ayehlangene ngokumangala ase eba nempikiswano nomgenge ngoba kwasofika kwelemntu nokushuthi izwe umgenge selibiza yena ngoba uyena okuba sengathi umholi omholi wabo kwakheka isithombe kubona sokuthi okusho ukuthi thina seluthe ezweni thina ebesakhe konke sizakhamuzi kulo umgenge ngokuthi ungendlela angene ngaso uyena osesolo okusho manje sesingaphansi kwakhe base kuba khona inqokonqoko ungaboni ngasolinye yinto ke eyadala ukuthi le ukuhamba lamadoda akubese ngathi ayahlukana lapho kodwa sokwenza ukuthi umgenge soba sengathi usehamba yedwa kwaba khona kulabo bantu ayelokhu sebengene edukuduku abathi mebethola lo mlando base besondela eduze kaMgenge wase esebenza nabo abantu engikhuluma ngabo abantu omunye wabo nje umfana wakwaMaphanga ubhuti kaTimothy Maphanga okwakuyena lamakhehla abesemsebenza njengonobhala okwahamba isikhashana ke kulomsebenzi ke bamlimaza bamdubula wadlula emhlabeni emva kokudlula kwakhe emhlabeni lamakhehla samagengeni aphinde aqhubeka asebenzisana nomfowabo wayekhona umncane lo uthengeza kuTimothy Maphanga lo ugcina ukushona khona okuyena ugcina ukushona ngokudutshulwa naye behambisana eduze nenduna esikhula uPhilip Mkhwanazi bathutshulwe ngokulandelana uyena kosebenze isikhathi eside lamakhehla kodwa ebehamba yena einyathelweni zalamakhehla laba alamadoda kwakuyiwona emhlamuko Maphanga ngoba sevele ayiqale ahlamuka bani umgenge ke unaye wafa isifa kanjani ngoba kwakhona umhlangano obiziwe kunomhlangano obiziwe ekhona kwaba khona omunye walamadoda owamkhomba ngenjumbane wabasengathi uzombulala indlela wafa ngayo wafa njengomuntu ofakelwe upoison kwahamba isikhathi ke eseshonile sokusele Lord iwena ngoba owashonayo kwaba unyamazana eqala lobhala encwadini kwasala Lord iwena umhlayi waqhubeka umhlayi wasebenzisana noMaphanga babambana noMaphanga laba okungabanikazi bengabahlali basedukuduku lezi bongibalayo zabahlamuka ngoba zibuka ukuthi zona zifana nabantu manje eseyiphucwa amandla ukudaleka kwenkinga yaseduduku ukuze bese ngathi into yakhona ithatha isikhathi eside ingaqondi kahle inhlaka ke zobukhosi engingayibala ezithindakalayo ubukhosi bakaMthetho omgenge bahlala phansi nabo bakhuluma nabo ubukhosi basemdletsheni buyalwazi udaba lwasedukuduku izinhlaka lezi engiyibalayo ezazi kahle nobukhosi bakaMkhwanazi ngaphansi kwenkosi uMiniyase luyalwazi udaba kahle lwasedukuduku omgenge bobikela abathethwa ngodaba lwasedukuduku umthethwa inkosi esikhotheme umkhulutemba wathi bomgenge ngiyaniswa ngodaba lwasedukuduku thithi dukuduku kodwa mina njengomthethwa ngilindele abakhwanazi beze kimi ngoba ibona enjani engathi ababheke lapha ya abakhwanazi omgenge bayile futhi kubakhwanazi ngaphansi kwenkosi uMiniyase uma befike umkhwanazi wayihlamula wathi yena ngeke ayikhulume indaba yezwe lasedukuduku ngoba yizwe labelungu leliya ukhuluma lokho ukushiswa yini inkosi yaMkhwanazi inkosi kaMkhwanazi noma singeke sikhulumele ukuthi yayikhuliswa yini ukuthi izwe labelungu leliya kodwa sizwa ngakwamahlebezi ukuthi umkhulu wayo noma ubaba wayo uMtubatuba uyena owavumela abelungu bangene kuphi eSantusha ababeni abafika ngesikhathi sakhe baxoxisana ngendaba yani yokuhlala kuphi eSantusha ongokuthi kwazi kwagcina sokuwela endaweni yakuphi yasedukuduku abelungu sibefuna ukuthi le ndaba bayisebenzise yonke kodwa inkosi abaxhumana nayo uMtubatuba
uMiniyase ke wayinolwazi lokuthi ke waba nalo ulwazi ukuthi bathole kwabadala babakhwanazi ukuthi inkosi uMtubatuba yayenze njani ngendaba ngodaba lwaseDukuduku sothi sihlangene lonke nabelungu ngoba yaze yafika inkosi emphakathini emdonini lapho kwakuhlangana khona umphakathi yafike kunomphakathi izothule yafike yathi ngomlomo wayo inkosi yona ayikwazi ibizwe umphakathi uDukuduku isizwe ukuthi bafisa ukuthi babe ngaphansi kokuphathwa ubukhosi wabazi ukuthi izwe indawo yaseDukuduku ingaphansi kobukhosi bakwaMkhwanazi yathi inkosi yona ngeke ikwazi ukungena lo dabeni lwaseDukuduku yona ngoba lolu daba lubiza ukuthi umkhulu wayo uyena wayazi ngalolu daba luthinta umkhulu wayo abakhwanazi uMtubatuba yasithi yona ayingeke ikwazi ukulwa abayilwele abantu baseDukuduku yona ayinjani ayingene yona ayikwazi ukulwa impi engeke iziwine yalinganisa ukuthi yona ngeke ishaye udwangani ngesibhakela yatshena abantu baseDukuduku bayayazi lonto leyo ngokuhamba kwesikhathi seshonile uNyamazane inkosi yafika kuleli wele lokugcina okumhlayi eDukuduku ihamba nethimba layo yafike yathi kumgenge malume lapho engezwe khona ukuthi inkosi uMiniyase yayizalwa uMamgenge yathi malume ngangikhona ke lapho umsakazi noma bengangisemfishane ngangikhona inkosi ifika yafikela emzini okuthiwa umuzi wakwaZulu kwakungawele kunomhoshana onamanzi ukunyukela emzini wale kaMgenge umhlayi yalandwa yimi inkosi nethimbe ehamba nalo yawelela emzini wale likhehla yafike yathi Mgenge ngicela ukuphuma ungikhiphe endaweni lokuthi angumbize ukuthi mina ngibe ingcenye yokuxazulula inkinga zaseDukuduku ngoba mina angikwazi ukulwa impi enjani engingeze ngikwazi ukuyiphumelela engingeze ngiyiwine Mgenge zilwele wena impi yakho wena uyilwela wena mophumelele niphucele niphumelele wena uphatha laba bantu washo inkosi uMiniyase esho kumgenge endlebeni umhlayi ngijabula uphathe udaba uthi wawukhona kulo mhlangano wawukhona ubudlelwano obukhona nabantu abekhona kulo mhlangano ubuhlobo wawunabo uzobe lemhlanganweni ngoba usasemncane mina umsakazi umgenge umkhulu kimi ushade noMamfekayi ozala umama uMamfekayi umama umzala kwaThethwayo kodwa wagcina uMamfekayi engagananga kwaThethwayo wayogana eMagengeni kwaqonda ukuthi sikhona sihleza ngoba ngibani sizobabona njengomkhulu nogogo uhlobo bami nabo kanjalo ukuthi mina angingowakaMhlongo umgenge waseMagengeni kodwa umuntu okwakuyena wayemxhumanisa kithi kwakubani kwakuMamfekayi okugogo ozala umama. Ngiyabonga sicela uqhubekeke ukuthi kwenza emva komhlangano emva komhlangano inkosi yabuyela emuva yahamba ayiphindanga futhi inkosi yalibeka kuphi eDukuduku izi yagcina njani yakhothama ayiphindanga yalibeka eDukuduku inkosi ngokuhamba kwesikhathi ezeke ziningi izinto ezenzekile ngoba izwe ngaso sikhathi leso umuntu umhlayi wayesethanda ukukhathala kakhulu wayeseqinile sekhule ngempela abesemadolo sebafushana ngempela engasabona semehlweni kahle nokuhamba ngasibesekuhle umuntu ayemsebenzisa ukuthi wayesebenza naye ngiyaqinisekisa msakazi ukuthi kwakuTimothy Thenge zakhe Maphanga uMaphanga owakuthi lapho okufanele kufike khona umgenge wesikhathi noma engafikanga engekho yena kwakuvela ubani uMaphanga egameni ngemvume yabantu baseMagengeni uMaphanga wangena ecathulweni zabantu baseMagengeni. Sicela ukubuza ngoba ufaka igama lamaphanga eMagengeni awekho ihlobo noma amadodana ezalwa yibo umgenge ayekhona leli umhlayi wayengenawo wayenendodakazi yodwa uNomusa Mgenge ayizala kuMamfekayi
ikhona lo ndodakazi yakhe ikhona iyaphila ihlala kuphi ihlala kwamshaya inomuzi kwamshaya yeah okay abanye unyamazane wayinawo amadodana amabili nawo amathathu asedlule emhlabeni adlula kuqala kunaye waqala wahamba yena umfowabo lo umhlayi wawabiza okwakufana endala eyesibili kuthulane bethu ngicathulo lapha esandushi ngaphansi kwale hotel nendlovu eCenembonga eyesithathu kwakunhlahla umfana wakho omncane ozalwa unkosikazi wakho omncane uManduli naye onjani ongasekho kade emathathu amadoda wawabiza ke unyamaza lo umhlayi ngawani wathi we madoda qhubekani nomsebenzi wethu ngoba thina sesinjani sisakhondama futhi nomfowethu bengasekho na bayihlangula bathi bona ayi lento yabo abafuna ukuphinda bangene bayikhulume ngoba wafela efela lento bathi bayikhipha kulento bona abantu abakhona isizukulwane sakhe ngoba lo omdala ukuthiwa ufana unayo indodana yakhe uphila igama layo ikhona ihlalela ngapha ngabe koSikhawini noma komthunzini ikhona indodana kaNyamazane endala uphila igama layo abahlezi la eduduku zingane zikanokuthiwa uthulane obekade ithunga icathulo esandushi ngapha eduze kwalelo hotel lapha eNembonga oyibona basaphila zikhona izingane zakhe izingane abazukulu bakanyamazana okay bakhona la ngaphakathi eduduku okay sicela siqhubeka kumaphanga esethathe over umaphanga esethathe over ke kube nephithiphithi eziningi ezenzakalayo njoba ngisho bekunalo mdodiswano yongaboni ngasolinye nabantu abagcina sebeyihlangana sebethi bangama Clement ngoba bona bayini bangabomdabu kwaphithizela abakhwanazi njalo bekhona kodwa bethule ngoba inkosi enjani yayithe yona ingeni indaba ithemba kokukhothama kwenkosi abakhwanazi base noma bayapela ukucabanga kabusha abasebekhona bafuna ukuzongena kuphi ubuya kuphi ukungena edukuduku bakhuluma nomaphanga ngendlela abakhuluma ngayo naye bamlinganisa ukumbeka kuba induna wabeka induna umaphanga ngicabanga ukuthi uhlale iminyaka emibili eduneni ebekwa abakhwanazi angifuni ukungena kakhulu lokho ngoba anginalo ulwazi ukuthi kwazi waba induna ebekwa abakhwanazi kanjani ngoba kwakuyena isikhathi umholi lamakhele lekhehla lengishoyo umhlayi wayesekhona kodwa kwase kukhona ungaboni ungaxhumani kahle ngoba wayese isikhathi esiningi ezizinto umaphanga kusho ukuthi wayengasayidluliseli kahle kuyi ukuthi kwenzakalani wakhetha umaphanga wagcotshwa waba yinduna lokho kwenzeke ngo2009 ukugcotshwa komaphanga kwathi ke emva kokugcotshwa komaphanga kwaba nezinkinga ke engeke izinqiniso engazazi okwangempela ukuthi yini eyadala inkinga umaphanga bagcina bamkhipha ebuduneni waboshwa lapha abakhwanazi ke ababuyele khona kuphi bazogcwala kuphi edukuduku ukuthi baqinise ukuthi ke bayabuya edukuduku bona esekhothema inkosi uMinyazi okay ukubuya kwabakhwanazi babuya babeke izinduna zabo ngoba ngizwa khona udaba ukuthi kunane isigodlo sakamkhwanazi sikhona la eduduku impela uqaleka kwesigodlo sakamkhwanazi siqale lapho ukubekwa kwenkosi yabakhwanazi umuzokhulayo owagcoba umaphanga ehamba nomkhulu umntwana kaMkhwanazi ugwaba ngomuthi ngoba emva kokukhothama kwenkosi uMinyazi kwabamba umntwana omkhulu wakaMkhwanazi ugwaba ngomuthi kuthe ukuthi babesahlela ukuthi bazi indaba ihlela kanjani ke kwagcina ngesikhathi uphuma kwamntwana omkhulu uMkhwanazi ugwaba ngomuthi kwangena esihlalweni ubaba wenkosi ekhona kumanje ngiyamlibala nami igama ngicabangayo ade no ngaqhubeka uzobuya ubaba wenkosi ekhona uNtokozo Mkhwanazi kumanje umuzi okhulayo inkosi umuzi okhulayo iyona ke yagcoba
Ukugcotshwa kwenkosi isihla lenkosi ukuhlala kwenkosi umuzi okhulayo ngokubakhwanazi iyona ke isisuka kwaNomathiya phezulu ngiyawazi ngisho umuzi wayo kwaNomathiya yasuka ke yona ngokuthi isikhethe ukuthi iyona ehlala esihlalweni sobukhosi ke yasizokwakha kuphi eDukuduku lapho ungene khona ke abakhwanazi babuya eDukuduku njengabantu ababusa iDukuduku. Isigodlo lesi esedududu singakuphi indawo futhi Sisezweni Elisha. Ezweni Elisha. Lo muzi kwakuwumuzi womlungu. Kwakuwumuzi womlungu. Wawuthenga noma wasehambile umlungu. Ngabe ngikhuluma iphuthu ukuthi kwenzakalani. Anginalwazi ukuthi noma wawuthenga noma kodwa khona umuzi oyisigodlo sabakhwanazi iDukuduku osezweni Elisha kwakuwumuzi womlungu. Omlungu. Okay. No, siyabonga. Segcotshiwe nakho ngibuleka lesikhuluma manje uMaphanga iziphi inguquka azenzayo ekusizeni umphakathi eqhubeke lemsebenzi ayenza umgenge. uMaphanga wazama imizamo eminingi kodwa ngesizathu sokuthi beyikhona ingcindezi kuMaphanga yokuthi abantu bangabendabuko eDukuduku bayamlwisa nobukhosi bakaMkhwanazi kukhombisa ukuthi abavumi kahle ukuthi indawo yaseDukuduku ayikho ngaphansi komkhosi kaMkhwanazi wabusa ngaphansi kwenzizo wabusa iminyaka emibili emva esabusa uMaphanga ehlezi njengenduna eDukuduku iminyaka emibili wabe seyaboshwa wagijima amacala akhandwa yiba abantu bomphakathi waseDukuduku bethi udayisa ngeendawo eDukuduku bakhuluma yonke into bathi abayiphendula bathi uMaphanga udayisa ngeendawo ngeemali ezinkulu kwabe sengathi ke indawo le uMaphanga njengoba sedayisa indawo kanti indawo ayikho ngaphansi kwani kubukhosi ingeendawo ngaphansi kwabani kukaHulumeni njengoba inkosi kaMkhwanazi mina sewayishilo ukuthi indawo yena njengobukhosi akangeni kuyona ukuthi indawo yayisingaphansi koHulumeni ke uHulumeni ke ukuba ngaphansi kwayo ngokwami ukuzwa ngomuqondo ukuthi phela kwakuHulumeni obandlululo khathi kwenzeka yonke lento le kwakuthi ke mawunebali emhlophe kwa izinto zakho zazi balula ukuthi uzenze lutho ngoba abelungu ngoba sengokwami ulazi noma ngingenayo ishow into engithi ngayibona ikhona into ephathekayo abelungu ababechitha ngayo uMkhwanazi eyayisayinwe inkosi uMtubatuba esingayibiza namhlanje ukuthi ile kuthiwa i-title deed ikhona ababayiphetha abelungu abantu ke bayilwela bona ukuthi bayibuyele eDukuduku hayi ukuthi kunokuhlaka bobukhosi okwangenelela cha babeyilwela uMaphanga wayeqhubeka engaphansi kwalowo ngcingilezi ke uthe makubonakala ukuthi impela iyaqina indaba ukuthi abantu eDukuduku bayahlala yilapha ke abazama ukulwisa khona ngoba umsakazi njoba ungizokhuluma nje kanje kunendawo la isigodlo kuthiwa ikhula okuyiyona ephuma iqala kuphi ehlathini kule ndawo kuthiwa yisehlathini eyaphuma qala abelungu ngokubuka ukuthi iyaqina indaba ukuthi abantu siyahluleka ukubakhipha ngoba abantu belwa abantu bezabalazile abantu ukuthi bakhishe eDukuduku umsakazi umlando omude le ndaba njoba ngikhuluma indaba indawo yaseVezobala kwafika amaphoyisa lapha obandlululo ezokhipha abantu ezobadudula kwafa abantu kwadutshulwa abantu eVezobala kule ndawo kuthiwa iseVezobala eMdonini ukuphuma ke kwekhula kwabe sengathiwa abantu abaphume ngala ehlathini ngapha ngezansi komgwaqo bathiwa abahlale ngangcono ngale komgwaqo ukusunguleka kwani kwekhula kwaphuma ingxenye yabantu la ngokuhlukana kwembono labo bantu babeholwa uMkhwanazi uPhilip cha uMkhwanazi beno benomlondo umlondo no baba nokhumalo ubaba weformer councillor la se-Ward 3 ababesekhaleni lokuthi akuphunywe ngapha ehlathini kudedelwa bekusala kube isiqingi ngala kwakhiwa kuphi khona banikwa amatende banikwa nemali okuthiwa singo 1000 beyohlala ngali
ekulendawo sekhula baphinde basala abantu bakwaphuma ingcenye ngokuhlukana kwemibono basala abantu kuphi futhi ngapha futhi kuphi ehlathini babuye abantu baqhubeka abantu balokhu bengena bezokwakhe ehlathini yilokhu kokwasokujikela uMaphanga kuthiwa ubeka abantu ngemali ezinkulu ubeka abantu ngemali angithi ukuthi uma kukhona uzobekwa kube khona islip akwenzela sona ke basigcwalise abantu bathi makubhala u5 rand noma u8 rand ba add 0 kuthiwa 30,000 uthi 3,000 o 50,000 o 5,000 kanjalo yiyo into ke eyagcina sikhandiwe ke isibophiso bani uMaphanga. Sabo ukuphuma kwabantu bekhula kwafika kwaphatha ubupholi ekhula kwaphatha ngiyilibale unyamlibala umkhwanazi lo unyamlibala umkhwanazi lo igama lakhe kodwa abantu aphuma nabo umlondo engimkhumbulayo nje ngiyamkhumbula ubaba wekhansela uKhumani amadoda aye phambili ekholeni ukuphuma kushona kuphi ekhula behona lo mkhwanazi indodana kaGagani umkhwanazi uGagani indodana yakhe. Okay, la bantu babala izingane zabe sekho noma bona basasekhona emhlabeni baphi umlondo izula njoba ngikhuluma ngoKhumani nje ufoma khansela uKhumani usiya ingane kaKhumani uma ukhuluma ngomlondo umuzi kaMlondo ukhona ekhula ofakazi bethu okay udaba solokhu uqalile ngisazi ukhuluma ngomkhwanazi umgenge wakhuluma ngoMaphanga udaba lakaNcube ngicela uluze usaqaqaleni ukuthi basuswa angiluza kuyo yonke le nkulumo ukuthi oNcube bangena kanjani le equation ingakho ke umsakazi kube sengathi sididekile ngoba akukho lapha oNcube bevela khona engingakuchaza kafishane nje ngoNcube engikwaziyo kunendodana kaNkiyankiya ekuyona egcina ukushona ebeyikhona ledukuduku ebikhona le dukuduku ngiyazi ngamehlo besokumkhulu besekhulile nje wakhuluma nomgenge umlomo nomlomo wathi kumgenge ethi umgenge cha Ncube njengengcenye njengomlando ukuthi wena umlando ngwendabuko ledukuduku futhi wawusemkholeni ubaba omkhulu ubaba wakho esemkholeni uNkiyankiya ngifisa sihlale phansi sisebenzisana ngodaba wathi uNcube uMahevana indodana uMahevana indodana kabani kaNkiyankiya wathi mgenge angifuni ungena udabalwane ziqhubele zisebenze ziqhubekele lento yakho wena qhubeka uzenzele wena mina thina singoNcube kanjani asingini lo Ncube soqhamuka namhlanje angifuni ukukhuluma iphutha msakazi angimazi mina ukuthi uqhamuka kanjani njengoba seqhamuka sebeqhamuka namhlanje kodwa ukuqhamuka kwabo engakubeka nje kafushane emsakazi ngaphambi ukuthi bafike uNcube edukuduku kuqala kwaba nesiphithiphithi sokudutshulwa kwenduna kudutshulwe uTimothy Maphanga kwadutshulwa uPhilip Mkhwanazi ekhula kuthe ngokulandela eduze abakhwanazi mebebeka induna esibili emva kwami kaPhilip Mkhwanazi umsane naye wadutshulwa akuphelanga isikhathi singakanani esekhonjiwe ukuthi uzokuthi ngoba wayengakagcotshwa ugcotshwa wase njani wase eyashona sokukhona umntoziswana ukuthi uNcube uyena obekwe emva kaPhilip ebekwa abakhwanazi wathi mayifika ebekwa njengenduna ebekwa abakhwanazi edukuduku esagcina sesikuzwa usenza ukuthi yena uyinkosi edukuduku yilapha abakhwanazi ababuyele khona emuva bazothi ayi angcono sibeke enye induna ngoba lo akasenzi khona esinjani esikwaziyo basebebeka umsane wasiyadutshulwa kodwa yonke lento enzeke ngesikhathi esifushane esisondelene kakhulu ukufa ngoba Maphanga nomkhwanazi Philip ukudutshulwa kwabo lezi nduna aziphilanga inyanga ebili ngicabanga inyanga eyodwa bahlukanisayo badutshulwa ngenyanga eyilandelanayo ayiphilanga nje inyanga embili ayihlangani ezibahlukanisayo ukudutshulwa kwabo bobabili kwadutshulwa lo kwaphinde wadutshulwa lo
ngokulandelayo. Uphatha igama la Philip ukhona inomlando waze ka Philip la endaweni eDukuduku. Awukho umlando ka Philip njengoba ngithi uPhilip wabe yena uPhilip beyindodana kaMkhwanazi lo uMkhwanazi wanqemiyana lo beyinyanga ubeyindodana yakhe uPhilip wabe kwa lo ngiyaliba igama likaMkhwanazi lo waphuma nomlondo ingapha ehlathini nokhumalo bephuma ngokusukela kwembono bephuma beshona kuphi ehlathini wasala uMaphanga ngapha ehlathini nomthembu babasala ngapha ehlathini bagolozwa bona ukuthi abangaphumi kwabuye abantu baqhubeka kanjani kwakhiwe khula kwaphinde kwakhiwa nakuphi abantu baqhubeka bahlala kuphi ehlathini ngoba kwase yonke sokwenzeka ngaphansi kwesikhathi ngesikhathi sentando ukuthi abantu sebekhulekile ayisekho into indluzo lesetshenziswayo. Okay, no, siyabonga. Uthinte udaba lase eMdonini. Ukhuluma nje eMdonini indawo lapho khona okubanjelwa khona imihlangano njalo manginenkinga kuhlanganela khona. Ithe siye eMdonini sibona amahholo amabili. Khona okwaziyo ukuthi wayini amahholo amabili eDukuduku. Kukhona umsakazi kula mahholo amabili okhuluma ngawo lapha yana. Kule yanda yaseMdonini. Lapha ya Onyamazane Mgenge njoba ngeke ngakuveza umsakazi ukuthi umlando uthi umqalwendlela uShembe uyena wathi ku enduneni unkiyankiya lelizwe selithetha belungu kodwa liyohamba libuye. Kuthe Omgenge ngokuhamba kwesikhathi ngoba njengoba kuvela ukuthi sokuvela ukuthi lamadoda angithi ayizakhamuzi la ehlangene ngokumangala ukuthi afuna ukubuyisela endaweni yawo so kuvela nangembona abasebehlangene ukuthi kufanele kube umuntu oyinazaretha oyokwazi baweza lo mfuthi bawena icala uyena ofuna abahole bese beopta Umgenge ukuthi abe ingcenye yabo ukuthi abalide ngoba yena eyinazaretha. Umgenge ke wathatha lolu daba wahamba olubika kuShembe inkosi inyanga yezulu. Inyanga yezulu kuthiwa yani kumfundisi uMnguni khona umfundisi obekuthiwa umfundisi uMnguni la kwaMpunyoni obekuyena umfundisi ongathi obemdala nje osanda kudlula naye incaphuzo la ku-2022. Okuyena umfundisi uMnguni owabizwa inkosi amanazi inyanga yezulu. Thiwa emzini wasebuhleni Omgenge bewubeka lolu daba thiwa yathatha itshe inkosi inyanga yezulu phansi yathi mfundisi thatha lelitshe uhamba uyongibeka lapho okuhlangana khona abantu nalamakhehla. Umfundisi uMnguni thike wasuka ebuhleni nalelitshe wafike nalamakhetha amagengeni walibeka kule ndawo yaseMdonini wathi nothi manihlangana lapho nami ngiyobe njani ngiyobe ngikhona. Indawo yaseMdonini ke ikanjalo umsakazi utheke ngokuhamba kwesikhathi ke njobo ukhuluma ngalamahholo owabona lapha yana. uMaphanga umholi ngaphansi isimo bengisibeke ukuthi bese bephola abantu ngaphansi kwesimo esingaqondile kahle ngoba kukhona impikiswano ukuthi abantu bomdabu bethi bona kufuneka babe nezi bangaphathwa umuntu ongenamla ongabale emlandweni weDukuduku njengesakhamuzi nobukhosi kumingenhla nabo kungafuni ukumukela ukuthi bona eDukuduku abasiyingxenye kahle. Kodwa lento biyenzeka msakazi ingacaci kahle ngoba ubukhosi bangaphumela ubani kwesisikhathi kwaba khona ubukhosi kodwa izinto ebezenzeka ubuthi makufuna khona izinto ezibalekile kuvela ubukhosi ukuthi hayi kukhona kunjani ongafuni ukungena khona. Lamahholo ke msakazi akhiwe ngokuzwa kwethu ngemali. Kwasi uMaphanga wadayisa amashoba ayekhona la endaweni ayetshalwa abelungu la indanga phakathi. Lamashoba wawa asika amashoba akha leli linye ihholo lolibona ngathi limhlophe lithele uhafu leli hholo lisakhiwe elimhlophe lisewuhafu. Kwase kufika inkaphani eyayisizolekela abantu ngokufaka amanzi kwakuthiwa yakashula. Wasi uMaphanga ecela lo nkaphani ukuthi ayilekelele ifake isandla ekuthenini ngoba izokhanda inzuzo emphakathini iqedele lela hholo. Ngokuthi ke kwakubeka uShembe lapha kwase kuvele kunethempeli elikhona lapha yana.
leli thempeli umsunguli walo kwaku uNdlunkulu uMancube kwaMkhwanazi baSwazini. Elisungula benonkosana uMdluli owayakhe khona la eDukuduku naye. Okubalwa njengengcenye futhi kulamadoda engithi waye unomlando ukuthi naye waye babakhe la eDukuduku nabantu bakwaNkunzi. Ukhona umndeni wamdluli osasekhona. Ukhona. Abantu masingathi sewa. Umfowabo nje ukhona impela wakhile wabakade bakhe ngandawonye ngihamba nokukhomba msaze kamfowabo. Okay, siyami. Ngokuhamba kwesikhathi ke uNdlunkulu wathi ngoba waye elendawo na akhile akhile Dukuduku uNdlunkulu uMancube kwaMkhwanazi. Wathi ke ube nombono wokuthi lapha ya kufanele kwakhiwe ini ithempeli. Wase lavunywa ke ithempeli izinhlaka ezazikhona njengoba ngithiwa kunomdodiswano umuntu nje owadabula leya ndawo wayishaya ibazele ishayela ukuthi beyithempeli umsweli uNkombane. uNkombane wabe seveza umlando njengoba ngishilo umsakazi ukuthi uNkombane wabe seveza umlando ukuthi le ndawo uyakweseka ukuthi ibe ithempeli uya ngendlela okwenzeke ngayo ngoba phambilini uyavela ukuthi kwaba nethempeli kunesihlahla somtsitsi esiduze nethempeli esikhona lapha okuthi uShembe umqalo endlela mhla iwela eyaphesheya kumbuyazi wadlula waphumula kusona lapha ya. uNkombane ke wasenika lo mlando lo ngoba uNkombane ethena ethi ungokuzalwa la wayelusa khona ezinye izindawo la uyazazi la kwakunani lase lakhiwa ke ithempeli lapha eduze kwalomduni lasungulwa umkhokheli wokuqala loNdlunkulu waba umkhokheli wokuqala uNkosana uMdluli lo abasungana kwakuyena wayelekelela ngokufunda incwadi. Ngicabanga ukuthi ke msakazi uNkosana uMdluli uzigcina emhlabeni kuboneki ukuthi wayengaphelisile ngokwesintu ngokugana kodwa umkhokheli owayegcina umkhokheli lapha uNdlunkulu uMancube kwaMkhwanazi. Hayi. Ngalezo sizathu ke kwaba nezingxoxo umsakazi mfisa ukuthi ivele nale msakazi kuthe ithempeli selikhona lapha uMaphanga akhalele leliholo. uMaphanga waxoxisana nomkhokheli umshumayeli wayikhona leso sikhathi leso umbheki wethempeli ngokuthi uMdluli engaphelisile ukuthi angakwazi ukuthi ahola abe yiso lethempeli ngokusemthethweni. Kwaku umdletshe kwakhiwa lela holo. uMaphanga ke waba nezingxoxo noMancube umkhokheli zokuthi akwakhiwe uMancube engakuboni ngasuthi ngoba engaboni ngalolo sengizathu sokuthi le yandawo yasihlonzo ngendawo njengendawo yesonto. Wayesethu uMaphanga cha mkhokheli njoba kwakhiwa lendlu le uShembe ungumphakathi lendlu le uma ngokuhamba kwesikhathi izosuka izosala la isalele ini ibandla ithempeli ngoba ibandla akusile lo muntu elabo bonke abantu. Wase kuvuma ke umkhokheli uMancube njengoba babona amahole amabili ke wayese ngokuhamba ngokuhamba ngokungena kwentuthuko kwase kubukiswa ukuthi le ndawo ngoba vele uhlangana kuyona base phinde ecela uMaphanga ukuthi akwakhishwe lengcenye lengcenye yendawo esiyakhele liholo elikhulu elinye white ukuthi akwakhiwe lona holo lomphakathi lehla lendlu lena uthenga kwayithuli ngokusemthethweni ukuthi indlu sihambile ukwentele ushuna wase yaboshwa uMaphanga ngo-2011 2012 waboshwa uMaphanga. uMaphanga ekuboshweni kwakhe egijima inkantolo kade njalo uboshwa njalo kade eseyinduna yani yabakhwanazi egijima inkantolo zakhipha isinqumo esithi akaphume eDukuduku angabi ingcenye yaseDukuduku ngoba uzophazamisa ukufakaza kwakuphenywa ngaye njoba ngilinganisela ukuthi kwakunofakaza ukuthi khona imizi ayibeka ithoyibeka ngani ngemali okwakuchaza ukuthi ufana nomuntu oqola abantu ngoba indawo le yaseDukuduku ayikho ngaphansi kokukhosi indawo eyayibizwa ngokuthiwa ibizwa ukuthi state land. uMaphanga ke
uthe esaboshiwe kanjani engakwazi ukuhlalela edingisiwe isalukazi lesi sikhona yahlala ke indlu kanje isetshenziswa nje umphakathi leli holo yahlala nje kusethe umphakathi ngoba uMaphanga kwakuyena njengoba ngisho ukuthi wayeyumholi ezize izinto zayihlezi kuye njengomholi ukuthi uyena onika ini umkhombandlela kuhamba isikhathi ke uMaphanga uthema esebuyize edingisweni lisala sisekhona kwathotha ubuya kabi sasinjani sesiyagula asisezi kuphethe ngoba sathathwa zingane zaso sasihlala kuphi eBaswazini le akekho ke umuntu ongathi waye engaqonda ukuthi umgula komuntu songazi ukuthi menze njani ahambe kwagcina isalukazi sahamba engabuyini uMaphanga bengahleli kodwa uMaphanga ngiyaqinisekisa umsakazi njengoba ngiyiso leli thempeli namhlanje uMaphanga ubuyile sokuyise ngikhona mina lesala singekho sigula eshethu ufuna ukuzokhuluma nomkhokheli neso lethempeli njengomshumayeli kukhona izinto apho sikuyikhuluma ababevumelene ngaso nomkhokheli okwenza ukugcineke bengabonananga sagcina sasanjani wadlula umkhokheli emhlabeni ufakazi walokho ukhona izingane zakhe umkhokheli zikhona ezinalo ulwazi nalokho so lezi zinto ezayikhulunywa izinto ethinta ithempeli noma izinto ethinta indawo sedudu enjengamsana lezi uMaphanga wayefuna ukuyikhuluma nomkhokheli uMaphanga izinto ayifuna ukuyikhuluma njengoba ngilinganisa nje umshumayeli okwakhiwe ithempeli ekhona umdletshe umdletshe mina engimaziyo owakwanginika isithombe ngendaba ukuthi iholo leli lakhiwe kanjani yebo okay no sabonga kunombuzo ongasubuza abantu sibonge kakhulu ngomlando siphona siqale seqaleni sasafika ekugcineni umuntu engayibuza ukuthi ngoba isola libekiwe ubuthelezi kwabantu bamgenge kulolu daba lwamgenge akuzwakala ukuphawula ngabo singabuza bayabuza ukuthi ngabe bathuleleni msakazi ubuza umbuzo ubaluleke kakhulu isizathu esenza ukuthi abantu basemagengeni bathule injoba singengalinganisa msakazi ngabeka msakazi ngathi uNyamazane ukufa kwakhe akuqondakalanga akagulanga kubuka sengathi wafakelwa upoison nomgenge logcina ukushona iwele lakhe umhlayi wayesekhule kakhulu engasahlale ukuthi umuntu wayeseyiso kwakubani kwase kuMaphanga uMaphanga naye ugcine njani wahamba kanjani ngokudutshulwa yilokhu kokwenza kwaba nokudunguzela ukuthi ke inqola iqhubeka kanjani iqhutshwa ubani noma bekhona abantu okwakufanele baqhube inqola ezikhona inhlaka ezinye ezinolwazi ukuthi inqola kufanele iqhubeke kanjani kodwa ngalezi zathu ukuthi abantu abaguli abantu ngokuhamba kuba nensolo ethile kwagcina kungakuphumeleli obala ukuthi ngempela ubani uqhuba lenqola hayi siyabonga baba omunye umbuzo kunendawo la ibizwa ngokuthi isenyamazaneni nesikole esibizwa ngenyamazane ngabe zaqanja ngaphansi kwegama lamgenge ziqanjwe lezi ndawo ngesizathu ukuthi ubani umholi obuyisela abantu edukuduku ba okay siyabonga omunye sesophetha kulezi inkinga engaka sizinama side amathathu side la kaMkhwanazi la kaNcube sesizwe neside la kaMgenge ngokubona kwakho njengomuntu oqukethe umlando umubuka le ndaba ingaxazululwa kanjani okwami ukubuka msakazi kulula akukhulu mina ngingafisa ukuthi njengoba ngokuzwa inkundla zokuxhumana ngangingekho emhlanganweni owawubizwe abakhwanazi kano eMgeza kuze kufike uGeneral Mkhwanazi ngokuzwa inkulumo inkundla zokuxhumana umkhwanazi uGeneral ayibeka ukuthi yena ukuza la ukuthi angenele la wathintwa umdloko lapho indlulamithi ukuthi akazolalela ngala istatement asibeka umkhwanazi yiso lesesingenza ngibe imphumelo bali cha ngiyafisa ukuthi indaba yasedukuduku
ihlalele phansi zinhlaka zonke ezithintakalayo ukuze iphume kube nesisombululo esisobala kuwo wonke umuntu ukuthi kufike kanjani ukuthi kuzofake kuthinteke abantu baNcube indlulamithi ibabeke njengeso duduku. Kubuka sengathi kukhona la ongahambanga khona kahle. Ingakho kuba sengathi kuba nodungunyane kuba nokusuka izintuli emphakathini ngoba akuhambanga ngokwami ukubuka akuhambanga ngendlela ukuthi abantu baziseke nenhlaka ezithintakala ezinye ziqonda ukuthi kuzokwenzeka into enjengale kanje ngaleso sikhathi. Siyabonga baba. Enye into umngcele wezwe laseDukuduku ohlukanisa njengendawo oyibiza ngani ngeStateland ehlukanisa yona nezwe laMkhwanazi iwakudala ungabona ulwazi ngawo. Ngingawuveza baba umlando. Umngcele baba ngokomngcele ngokubiyalelwa ulwazi ngemngcele. Umngcele umsunduzi. Imfolozi ukuxhumana nomsunduzi nemfolozi ngale nto ngomntubadu ngoqhamuka empangeni noma ubheke empangeni. Yini umsunduzi umngcele. Umngcele kusuka ngomsunduzi ngala kwetiyela kuba sengathi njoba umdlokombane nakho indlulamithi ithi itiyela ngoba ngokwami ukubuka namhlanje kube emehlweni kuyinto indlela elula yomgwaqo kodwa khona ngokwebazelo kunomfula lapha elokishini kwaMsana okuthiwa uMajamisa. Lolo chibilelo mosuka ngalelo chibilelo ubuka ngokwebazelo lo mfula lo uma uhamba ngawo ukusuka kulo mfula lo ngechima Majamisa umngcele kwakuyilowo uze uyodlula ngasesikoleni inkodibe kukhona isitolo kuthiwa isitolo kwaSiqumbe umngcele uhamba lapho uqonde njalo ubheke emfekayo uze uyodlula emfekayo uyaleke ozampilo umngcele lapho kodwa ke ngokwanamhlanje nje umzali ememezele ngicabanga ukuthi umemezele ngomngcele osobala ozokwazi sheshe ukwenza ukuthi akube ngala kwetiyela ngiqonda ukuthi iDukuduku liqala ngomsunduzi iliphele ngani ngehluhluwe umfula lapha kule ndawo kule market enkulu kuthiwa yini izampilo umusuzo wena umfula ihluhluwe yonke le ndawo engezansi komgwaqo iDukuduku kuze kuyoshaya ulwandle. So siyabonga izibe iDukuduku ngoba amabhoni aphusha abantu baze bafikela ngale noma iDukuduku ngokuthi indawo akuhlala khona abantu babehamba beze bofika kulo mngcele. Indawo nje indawo ibizwa angithi ngifumsakazi ngokuthina ngoba abantu kunendawo kuthiwa nje wasisikhuluma indaba yakwaMpunyoni sikhuluma ukuthi khona indawo semfikayo kukhona inkundusi kukhona emadwaleni kukhona emapheleni kodwa yonke le ndawo yini umpunyoni. iDukuduku linjalo iDukuduku indawo yonke lengezansi kwetiyela ibizwa ngani ngeDukuduku ibinegcemeke okuthiwa yikomakhakhathana ikwaSeme ikwaNhlosi izigceme zonke lezo ngokwehlukana kwazo. Bengifuna ukuthi umngcele lo okhona lo osho uhamba ngoMajamisa umngcele okhona ngaphambi ukuthi kufike amabhoni noma umngcele wabakhona sekufike amabhoni sebeqhelisa abantu. Umngcele lo mngcele okhuluma ngawo umsakazi umngcele wohlukanisa indawo yeDukuduku nompukunyoni ngoba lo mbuzo obuzayo ubuyisela esemuva ukuthi njengoba ubuza kanje yini kwakuhlukanisa into eyihluka kwakuhlukanisela uMkhwanazi ngenhla nomthetho umlando ke angifisi ukufika kulowo mlando uMkhwanazi wayeyiso ngenhla ngapha ngezansi kunabakhona njengoba kuvele onkiyankiya ba hayi siyabonga sibonge kakhulu baba isikhathi sakho waya konke ngokuthi uzosipha nawo umlando obe mude futhi obe muhle. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ngoba ubala amagama amaningi abantu abakhona eDukuduku ukuthi obani osabakhumbulayo ngokuthi uma sisuka la esingaya kubo bezogcwalisa lo mlando ophethe. Baningi kakhulu umsakazi ngingalinganisa nje ukhona indoda endala esikhulile
engibalele emadodeni angathi aseduze eqaleni kokungena la eDokodoko okuthiwa Elias Mthethwa ilezazi le ndawo kuthiwa iSokweni iminyaka yayo nje ngoba indoda engiyaziyo ilingase singaphezulu kwama-90 years ila ko 95 years akusi umthetho lo bomshumela noma omunye cha sedlule umshumela swadlula lo mthetho engikhuluma ngayo umuntu ongikhuluma ngayo ophila ukhona kwindoda nje endala ekhona ikhona futhi enye indoda engicabanga ukuthi ingaba nomntana uqondile ngalodaba indoda kuthiwa uGina ugena intsheko nempandla ngokukhonza ukhonzela kule khonzo le temple kuthiwa yini ijabulani ngicabanga ukuthi bonke lawo madoda lawo amadoda angakunika umlando kuyibona ngendaba yedukuduku ukuthi lisukaphi kuze kube namhlanje siyabonga kakhulu awuthi masisuka la ngegunya lakho singacela ukuthi sihambe sobavakashela nabo besipha umlando ngalolu daba ngoba umsakaza ngiyibona inkinga ngoba akayikho into eyimfihlo la futhi ayikho into ekhokasi ubufike abakubeka ngomlando ukwaziwa umlando okay siyabonga kakhulu ngaphambi ukuthi ngivale khona okuyinhla sipho kusalayo ngafisa ukusho cha engafisa ukusho umsakazi kukodwa ukuthi ngiyakhuleka ekwindlula mithi angimi endleleni yendlula mithi kodwa ngikhulekela ukuthi ukuze abantu abakhela indawo yaseDokodoko baqonde ukuthi kwenzakalani mhlawumbe bengakhuleki into ukuthi angiphikisani nesinqumo sesithathile indlula mithi ungakezwe lakhe kodwa liveli ithutshana leinhlaka ezithintakalayo inhlaka engikhuluma ngazo umsakazi zithola ithuba lokuthi ziye ebukusaneni kuze kufike isinqumeni okuyisona inhlaka engikhuluma ngazo ke umsakazi ezingakwazi ukuthi zilaleleke ziveze imibono yazo la ikhuluma ngalo uhlaka oluthinta abantu basemagengeni ngikhuluma ngabo abantu bakwaNcube la idlovu yaDokodoko ngikhuluma ngaleli thimba noma laba bantu abayinzula ezikhona zabo ezithinteka ekulweleni ini iDokodoko kuze kuzongena umgenge ngoba zikhona izulwane zabo bayibiza ke ikomiti labo ke bathi bangazi noma bathi ama-Clement bakhona nje obabuthethwayo kulobo ney'ngane zikaNkombane umsweli ney'ngane kaJosazi khona oNcube ilezo nhlaka msakazi engibona ngathi kufanele nabakhwanazi ubukhosi bomkhwanazi bube ingcenye yeyingxoxo elunye uhlaka mkhwanazi emini bokumsakazi olubalekile kuleyo ngxoxo evulelekile ngoba sikhuluma kanje namhlanje sifisa ukuthola isisombululo esaphakade bengafisa msakazi ukuthi seyithintekile ubukhosi bomkhwanazi bathinteka esinqube bathinteka lolu hlangisho bangama-Clement nabantu bakwaNcube nabantu basemagengeni ukhiye wethu sonke la kwalezi inhlaka ubukhosi bakwaMthethwa ubukhosi bakwaMthethwa phesha kwenkolosi ibona ubukhosi okufanele kube ingcenye yokuhlala izingxoxo ukuze kuphunywe nesisombululo ekuyisona ukuthi indawo le izibangwe kangaka izikusuka umsindo ngakangaka ikhamkapi ifike kuze kufike lapha ngokuzwa kwami ngokomlando abantu ubukhosi bakaMthethwa kungaqhamukana kungafanele kube ingcenye ngoba kuyolekela ekutheni isisombululo sothathwa kube isisombululo esibalansile baba no sebo khona umuze ngokhohliwe lo mlando ongaka uphethe
ngicabanga ukuthi ngoba uqukethe lomlando i-safety yakho or ezokuphepha zakho uze kanjani? Umsakazi ubuza into ebalekile njengoba umsakazi ubona ezinye izinto zingaphumeli kahle bazingenzeki ngendlela. Isizathu salo sokuvikeleka ngoba sibonile sokwenzekile akekho ngazi. Ngijabule nje umsakazi ukuthola ukuthi ucommissioner wesifundazwe uMkhwanazi Mhlahla Mkhwanazi uGeneral uvezile ukuthi kuzoba nohlaka loluzophenya la ngendaba yokuhamba kwenduna ngokushaya kokudubuleka kwenduna edukudu ngendlela okwenzeke ngayo. Singajabula kakhulu umsakazi ukuthi ngampela lolu hlaka lwamaphoyisa lufike ledukudu luzomsebenzi ekutholakala kwangempela ukuthi uMaphanga noMkhwanazi uPhilip nomsane ukuhamba kwabo kwenza ngoba kwavela kwaba nje ilotha nje kwavela kwaba icishe into asikazi kuzwakala ukuthi kwahamba nje kodwa abantu behambe kahle ngokudutshuka. Yilokho umsakazi ke lokho ukuphepha ke umsakazi kubaleke kakhulu umsakazi lokho kusho nje into ebaleke kakhulu ngoba njengoba ngikhuluma lento engiyikhuluma la njengoba ngikhuluma nawe nje umsakazi kanje ngiyazi ukuthi ukhona lapha indlebe ezongena kuzona awungeke kuzwakale kahle abazobona kusengathi kukhona sokuzobalahlekela ngoba emhlabeni into esiphilela siphilela ukudla. Siyayithanda ke izinto esingayisebenzile ezigqama seyidungile ezokuphepha umsakazi zibaleke kakhulu umsakazi ingakho izinto kukhona umsakazi okunye ongagcina kuphuma okubalekile ongalekelela inqobela phambili kakhulukazi indlula mithi. Okugcina kade lokho ngithi kokugcina ngizokuthiwa kuzoba nomhlangano mhla ka-16. Ngifuna ukwazi ukhona nokwaziwa ngakho uzobe upart of i-team noma khona into abaziyo uzobe part bezikhuluma mhla 16 November. Umsakazi ngikhuluma iqiniso nje ngikuzwile indaba yomhlangano ohlelwayo oza edukuduku endaweni yasemzabalazo eground nemzabalazo ozobuthinta zonke inhlaka ozobuholwa uye uCommissioner uGeneral Mkhwanazi. Ngizwa ke noma phela izinto zezinkolo zokuxhumana ezinye bezingabe nayo iqiniso kahle kodwa ngokuzwa kuba sengathi kuneminyango ethintakalayo uCommissioner uGeneral azobe hamba nayo okuwumnyango wakwaCocta umnyango wakalenda affairs kuzoba ngathi angazi noma ngikuqinisekisile indaba ukuthi nendlunkulu abantu basendlunkulu ithunyezwe zendlunkulu bayede zizobe zikhona. Yonke ke leminyango ngizwile ngathi noNcube osephakanisiwe njengeso lesikabayede sasedlula mithi uyobe khona nabakhwanazi bayobe bekhona zonke lezi zinhlaka zobe zikhona ngizwile kodwa ke anginaso isiqiniseko esigcwele ukuthi kuzobe khamba kanjani kodwa ke engakunxusa nje mthazi lethuba ngithola ukuthi kungaba kuhle ukuthi imali ifika lelo thuba kwenze kugcina kwenzeka lo mhlangano uhlala ngomhla ka16 inhlaka zonke lezi zinhlaka bakhona inhlaka zonke zilithola ithuba lokuveza ilaka lazo. Baba no bekumbuzo wami okugcina lo nqe sibonga kakhulu ba uMhlongo ngiphinde ngibonga futhi isikhathi sakho angithi sizoqhubeka phinde sihlangane sisihamba sesibonana nalabo abanye abanalo umlando. Siyabonga kakhulu baba. Amen.